ki khubor ka batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbantaban Shakriya P, hapo ka Jingïakhih jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ka Seng Meghalaya People United Front Mpuf East Jingïakhih District, rengkat ki unit circle beper jong ke district ha ke henrew tarik urumpang arajar arpuway ha ke jingyalang ke bakerki jongka ke balalong ha office trekam jong ke Mpuf da ke way ke sur kelarai ban Kyrshan Pura ye ke all Jingïakhih Taxi Drivers Owners Association ke badai ke Seng jong ki Nongñiah kali Kamai na ke daw jong ke jingsngap menti ke sorkar jela ha ke bayadai bat ke jingdawa jongki kata ban penihar dorno ya ke petrol bat diesel. Presiden Jong ke Seng Mpuf East Jingïakhih District Unit Kyrshan bela habakren shikilat pathai kubor ula keno ya ke jingkam jong usembut menteri rangba jong ke sorkar jela uba prestun tunsong ba ke khajna ke bashim na ke petrol bat diesel ke lej sha ke school department kat baki nong hikai school pat kimjuyo ya ke tulop ke babiang ha ke shibnai bat kiyo hadin pra ne khandai benai bat kimjuyo ru da ke babiang Henry kiyo tangkum balai po lani saupo persen. Ni niliang Seng ni langsung berkat mentah ke office dongi ba ngin Kyrshan ya kanega local taxi ke jingkot juga penkang kamtam ya kanega ke jikiudor ke petrol kumba naduk nalai tarik kila kang kamtam di jing Kamai ni kali local taxi ni Kyrshan kamtam ke ketak bah kamtam di driver taxi lokal namar ngiyo isya ke jikiudor petrol man benang isya ke jikiudor benda coba Ayuh jisam dia kedua petrol di sana kedua kamtam ya kekiat kumbala pempau tu presiden juga asion juga na Shillong. Tengi ni yang Seng ikut tu kamtam sorkar bagan simkialam kamtam ya kayap ka impat ba kamtam hanya hal yang jongi isdentais mentah cemjing apa ba kamtam kayat kayang yok kali syutang banjat banlek benong kamtam di cimdawai na banlek yo laihat don kali syura. Tengi naliang Seng ni kamtam ni ver ni khot kamtam ni ki turis ki ba don ni ba ki malik turis ki dabar turis bakin slok tilang bat ki lagi asison bani trailang malong ke bajob namar mentah ne po ejen jajong ni yo isya ki private ki bon ba mentah ki Kamai ki private ki lasim ba ki chance ban Kamai namar ki don lokal ki bai kali ro ki lasim kabu ha kamtam na jaka sim po arpo le po tungka ki lasim daga ba kumbasan po chispa tengi na kerpat sorkar badan belum bahkan simkia keluar kena kam dek ba semjingnya syah adu kata kamtam ke kena school baru baik entah dek por belum school ki kena school kimio kali ban led tengi kum Seng ngindon kalang bakari asion ba minis kemat dengan sorkar kam le ni kum Seng ni cuma berkat ngindon lang bakari asion ini trailang adu benda job te dakane keempat ni kemeses ni kuat ban pak sorkar de ban perbek nak mador ketam ke Jingïakhih ki dabar ki beli ki babelas ni mentah ye ngasam joki ki sem Jingïakhih ba bamyok ban Kamai namar ki abja nak Kamai kali ta so ka we kali yang kuat ban pempau ke permit ki hapseo katak kuat ban pempau se sorkar namar naliang deputy CM pempau kamtam uang ban sim khajana na petrol ban penyak ceki school dan naliang tungi Seng ngi isya ba hadu mentah sya kata school kampus namar ki tulop kino hikai ki pli hadu mentah ki miok tulop ki pli namar ki sem Jingïakhih kino hikai ro tengah kerpat di sorkar namar de ban penyiar dor kamtam ye ke petrol sisa namar ban suk kamtam ka yak ka impat ba jongi sisa kala kejit sya kamtam yo ngi pat ba kamtam ki kejit ngi pat ba ki kwan mentoy kamtam ban yo ki kamtam sorkar siya ya karoy kapar mdon tengi naliang Seng ngi kentu jo rir sorkar da kamle ngi rekat bag asion lokal taksi ngi don rekat da sya bangin mi samadan ban sya tangan ban yul ban le kai naliang Seng ke kloy besnok ti rekat bag asion da hanon ko bentar ngi kum Seng ngi don rekat lang bag asion